Kumananya ibu-ibu teh? Ini jarang print kieu. Apa liburan keneh gitu? Ah, ka warung heula ya. Semoga rame hari ini. Cuma kemarin ini roda abang tahun baru kemarin. Duh, kabar. Neng keur naon? Mana si mama? Teteh, tujuh liburan si mama. Nah neng teu ngilu atuh. Apanan neng mah tos diimpumi si ayah. Jadi tak apa si maka mana. Oh, pantesan atuh. Teteh mesel naon? Neng aya roti teu. Aya teh. Teteh lapar pisan can sarapan. Sok lagi tinggal heula teh, banyak kerasa dah. Aya nu manis, aya nu lada, aya nu pahit tiga teteh ge aya. Ih, gehel neng beli kitu pisan ka teteh teh. Mau pahit kopi gitu pahit. Ya, teteh zaman ayeuna mah banyak kerasa teh. Rasa yang tak pernah ada. Iya teh benar. Zamanna dililir ayeuna mah. Ya udah pengen ini aja. Yang mana lagi teteh? Terus apa lagi teh? Minuman atuh? Nah, sepatu. Naon atuh? Kopi weh kopi. Kopi. Sarenteng apa hiji teh? Hiji weh. Bening. Banyak teuing atuh. Emang teteh jeung saha sarente? Ya bisi we, atuh jeung besti-besti teteh. Kedak ya teh? Bisa resehan teh teh? Iya. Teteh ini aja ya, ini teh. Jadi 15.000 teteh. Tapi neng teteh teh pegang uang cash bisa transfer teu. Kasih mama paling teteh. Iya tuh ntar ya. Iya. Mama minta nomor rekening mamanya. Iya. Ya udah tuh teh ya. Ah, makasih Ada ya, pohon, Neng. Teh. Iya. Dadah. Dadah. Makasih. Yang itu kemalarana di cerita dia mati aku yang si Ibi di kemana sararuana muni cigana mah tapi di mana nih dak isti mana geus goreng susukanya berkeluyuran Iya, namanya gelis jadinya. lain gitu ya isukana yang sibuk Eta biasa geus di warung Sumatona. Aduh, sih Sumatona di ladang si ulang. sebenarnya liburan kene tapi nah si ulang tuh dibawa nih karunya Heeh, siga nama jeung salaki anyarna cuma kanahna. Da basa tahun baru oge bisik-bisik kitu jeung si Yanti. mending anger belang bae orang ieu orang mah Niis ya. nangis baliknya untuk pemandangan Iya, itu kebenaran tapi yang niis. tapi ini yang lain mana nangis mah diarep lah bae untuk pemandangan cigana ngeunah nangis yang buru nangis ini ngeunah dia apa tuh ini lain iya teh iya teh ya Niis ini naheun kieu nya ih. Niis. boleh Aduh siarannya para rantas. ini nah buang ser ini Agak. Kemana lah?
Neng Wulan, kamana? Si mama aya? Teteh bade meser nu tiis. Teu aya si mama liburan kene. Neng oge sendirian we di bumi. Oh berarti warungna tutup atuh buat teteh yang nu tiis ih. Paranas mentrang kieu. Nya sok we atuh teh bade jajan mah. Papanan tutup warungna si Neng mah. Ih kan teh warung goib. Jadi bisa diladangan ku Kunti. Nyatos atunya ti payun panas mentrang kieu kateh mah hayang nu tiis-tiis ti payunnya Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Pokoknya kan biar teh si Ulan teh ngomong iya tutup. Astagfirullah. Ini kolot. Sayang niisnya tapi menis harepi kamananya di saung hayang niis tapi hayang jeung saha gitu song lah. Yanti Ida Fitri meni resep nih ya pemandangan tah tengajah kaning si nih susurian kos bago karena rawan atum nih di dia Biasa ke bisnis beci cengiran gak sih? nih susurian kos bagong Bagong cuma Menikutun. tidak etam nih banget menikmat ka banget burakai gitu. Baik aku kan ada gelis. keras kasmaran. Oh bener. Kasmaran. Oh, itu di pasar aya nu mental nama kafe. Saha? Kaset. Baik atuh ceung ngarah ceung teh jadi janda deui. Tapi teuing atuh nih si mat kieu. Sieun sieun kunaon? Nih papana di keting siuna, kieu kete resep ka siuna. Itu bahaya tuh Cing. Ceung mah kaidakeun we. Atau Ulah atuh dading si oge hayang buka salaki. Hanya sih kecewa kena boga salah. Tidak mungkin yang hanya gitu barang ya. Ada sana nelpon. Gaya tuh nelpon tuh nempo tuh. Teuing nomor saha? Oh, bawa teh ngelakin tadi Tapi sieu bener jelmana juga jelema beunghar. Ini sih aja kan banget ya Iya, sih. Baru angkat. Mau tinggal doanya. Ya. Halo. Cie. Ida berisik Halo. Halo, ini teh sama teteh-teteh yang tadi di pasar, bukan? Iya, kenapa gitu Oh ya, kalau benar mah takutnya saya salah sasaran atau salah sambung gitu. Teteh lagi ngapain? Lagi di kamar aja Bohong, keteng bohong. Bohong. Enggak, itu mah suara keponakan. Bohong. Waduh suruh. Iya, lagi di kamar aja. Bohong kata Kak. Nih so cantik pisan. Nih so payu anjir. Ini asal wilwiti ABG-nya ti Fitri. Heeh, ABG. Anak babe gue. Banyak kerkas marananya. Nih so pisan. Oh iya maaf ya, saya nggak sempat nganterin kamu. Soalnya saya lagi buru-buru. Saya lagi mau menjemput nenek aku. Gak apa-apa santai aja. Oh iya, tuh nanti kita ketemu lagi ya di pasar. Saya janjian ya. Gak apa-apa tuh meni. Kita baru kenal juga.
Bisa cantik gerak. Oh, beri. Mun kali teh si Alfi Hayang bakal ngingan mau. urang-urang we Oh, ya. lain lo. Mun kali teh mau martabak teh. Kan mau martabak. Mau sim nih radio ih. Gak suka ah. Kan juga pit. Biasa ah radio mereka mah. Di Ya, nanti aku malam telepon lagi ya. Udah tuh. Assalamualaikum. Enggak lah ya ih. Ih, so cantik ya saya. di jana deui Mau jadi tere jana hajatan deui. main joget. Kita mau aya saingan.